امروز 4 август است و студияи марказии радио Озодӣ нигоҳе меандозем ба хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Сархати баъзе аз мавзӯъҳо. эълони натиҷаҳои тестӣ дар Тоҷикистон ҳазорон довталабро хурсанд ва ҳазорҳо нафари дигарро гирён кард. як сомонӣ барои 1 кило китоб. Садҳо китоби хонданӣ дар Тоҷикистон ба ташноб меравад. ҳамин гуна шахсиятое ки ба ин коғази ташноб сару кор доранд муроҷиат мекунанд ки мақсад шумо коғазпора ё китоби кӯҳна дигар чизҳо надорӣ ки мо харидорӣ намоем. ва поёни корнамоии варзишӣ. Владимир Кличко мужзани маъруфи украинӣ эълон кард ки ба фаъолияти варзишиаш хотима медиҳад. ду ҷангҷӯи гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ дар ду паёми ҷудогона иддао карданд ки Гулмурод Ҳалимов полковники фирории тоҷик зинда аст. Парвиз Саидраҳмонов бо номи Абу Довуд ва Тоҷиддин Назаров бо номи Абу Усомаи Норакӣ ба ҷонибдоронашон гуфтанд ки ба овозаҳои ҳалокати Ҳалимов бовар накунанд. Наворҳои савтии онҳо рӯзи 23 июл ва 3 август дар саҳифаҳои ҷангҷӯёни тоҷик нашр шуданд. Маҳал ва таърихи сабт маълум нест. бори аввал аз манобеи низомии Русия гуфтанд ки Ҳалимов дар Ироқ кушта шудааст. Гулмурод Ҳалимов фармондеи нирӯҳои махсуси Вазорати умури дохилӣ соли 2015 ба сафи ҷангҷӯён пайваст. Дональд Трамп раиси ҷумҳури Амрико аз қароре ҳимоят кард ки қабули муҳоҷирон ба Иёлоти Муттаҳидаро бисёр кам мекунад. аз ҷумла онҳоеро ки мехоҳанд бо корти сабз ҳаққи иқомат дар Амрикоро пайдо намоянд. то ҳол Амрико солона 1 миллион муҳоҷирро қабул мекард ва дар сурати тасвиби қарор мумкин аст теъдоди онҳо то ба ним миллион бирасад. Дональд Трамп дар ин бора рӯзи 3 август чунин гуфт. For many years, America has issued most of its green cards. سالهای طولانی امریکا بسیاری از کارت‌های سبز را به مهاجران به اختصاص و مردمی داد که امیدی برای یافتن کار نداشتند. به همین صنف کارگر و به معاش آنها آسیب رساندند و سالانه سبب خرج میلیاردها دلار پول مالیات دهندگان شدند. سند ما سیستم شایستگی را به راه می‌ماند. شما با نظرداشت شایستگی به اینجا می‌آیید. مگر این خوبتر نیست؟ حالا فرصت لازم است. پیشنهاد ما از کمک به مهاجران در مدت 5 سال پیشگیری می‌کند. همین گونه شما نمی‌توانید بیایید و وابسته کمک اجتماعی باشید. بر اساس برنامه ما آنهای قبول می‌شوند که انگلیسی را می‌دانند، از نظر مالی خود را تأمین می‌کنند و هنر و ملکه‌های ارزشمند دارند که اقتصاد ما و کشور ما را مستحکم می‌کنند. And to demonstrate valuable skills that will strengthen our economy and strengthen our country. ҳоло маълум нест ки қарори ҳукумати Амрико дар Конгресс дастгирӣ меёбад ё не. тавре маълум солона садҳо нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон низ барои гирифтани корти сабз ва ё ҳаққи иқомати Иёлоти Муттаҳида ба Вазорати умури хориҷии ин кишвар муроҷиат мекунанд ва токунун садҳо нафарашон ҳам грин-корт гирифта барои кору зиндагӣ ба Амрико рафтанд. барномаро идома медиҳем. масъулони маркази миллии тестии Тоҷикистон мегӯянд аз 96 000 довталаби имсола нисфи онҳо ба курсии донишҷӯӣ соҳиб шуданд. наздики 49 000 нафар ба мактабҳои оливу миёнаи махсуси кишвар роҳ ёфтанд, вале беш аз 20 000 нафар ноком шуданд. соли панҷум аст ки довталабон тибқи низоми муосир барои роҳ ёфтан ба донишгоҳ рақобат мекунанд, вале ҳар бор ба ҳангоми эълони натиҷаҳо шумори аз онҳо бо солҳои барои худ норӯшан дар назди маркази миллии тестӣ ҷамъ меоянд. бо вуҷуди дарёфти SMS ё паёмак аз маркази миллии тестӣ ва огоҳ шудан аз эълони натиҷаи имтиҳонот, субҳи рӯзи 3 август даҳҳо довталаб ва волидон дар саҳни бинои маркази миллии тестӣ ҷамъ омаданд. бархе бо ашки чашм ва норозигӣ аз натиҷаҳои имтиҳонот ва гурӯҳи дигар ҳам бо суолҳои барои худ норӯшан ба мулоқоти рӯбарӯ бо масъулини маркази миллии тестӣ омаданд. славянски ман спорданӣ будам, тарҷумон мехостам, аммо балам нарасид, ғалтидам. SMS да аввал омада буд ки шумо роҳ ёфтед, баъдан роҳ наёфтед.
برای دانشجو شدن گنجینه همگی 19 خال نرسیده است. حالا تمام امیدی او به تقسیماتی ایلوگی است. 227 بال گرفتم، 19 بال من نرسید. برایم من نگذرانده. چیش ناراضیم که برای بال کم نمیگذرونن. همین ناراضی من. اما در میان داوطلبان و والدین ناراضی تعدادی آنهای هم زیاد بودند که به خبر دانشجو شدن خود از طریق SMS باور نکرده آمدند تا با گوش خود این خوشخبر را بشنوند. میشد است که به یگان وای خوانده داخل شده. نه دادر من اومد اگزمین سپورت وای کرد. نه با دانشگاه تربیت جسمانی داخل شد. من میادار هستم. از تقریبا 91,000 داوطلبی که امسال برای شامل شدن به دانشگاه‌های کشور به مرکز ملی تستی حجت سپردند، 65456 نفر به آزمون تقسیمات به اختصاص راه یافتند. اما هنوز معلوم نیست که از این تعداد چند نفرش در نهایت دانشجو میشوند، زیرا نقشه قبول به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و کسبی امسال 64939 نفر معین شده است. اگر اختصاص‌های گویم نسبتاً سر توجه رو سر انتخاب را انتخاب کرده باشد، با احتمالیت زیاد چنین داوطلب در آزمون تقسیمات کامیاب نمی‌گردد. مسئولین مرکزی تستی میگویند با وجود تشکیل واخوری و معرکه‌های ترغیباتی هر ساله آنها هنوز هم داوطلبان در برخی موارد درباره این نظام معلوماتی پوره ندارند و با جمع آمدن نزد مرکز کار خود و آنها را مشکل می‌کنند. برخی از تحلیلگران سبب را در هنوز هم باور نکردن مردم به کارهای ربط می‌دهند که توسط SMS و اینترنت به راه مانده می‌شوند. سال پنجم است که داوطلبان در تاجیکستان طبق نظام معاصر قبول یعنی توسط مرکز ملی تستی برای راه یافتن به دانشگاه رقابت می‌کنند. اما طور وزیر معارف نوریدین سعید در صحبت اخیرش اطلاع داد امسال به فرق از سال‌های پیش سال‌های امتحانات داخلشوی برای دانشجویان بیشتر و مرکب‌تر بود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در تاجیکستان استفاده از کتاب‌ها برای استحصال کاغذ تشناب زیاد شده است و متخصصان میگویند این تمایل علامت دیگری از کم بودن توجه به کتابخوانی و دانش در تاجیکستان است. با گفته همکاران ما این روزها صدها کیلوگرم کتاب در تاجیکستان به کاغذ تشناب تبدیل می‌یابد. дар дукону раставу бозорҳои душанбе даҳҳо нави коғази ташноб бо сифатҳои гуногун тиҷорат мешавад ки коғази теъдоде аз ин маводи ташнобӣ аз саҳфаҳои асарҳои адибони бузурги форсу тоҷик ва ҷаҳон таҳия шудааст. китобдорон мегӯянд солҳои ахир тақрибан ҳар ҳафта аз ин ё он корхонаи хусусии истеҳсоли коғази ташноб ба онҳо тамос гирифта бар ивази 1 кило китоб 1 сомонӣ пешниҳод мекунанд. ҳамин гуна шахсиятҳое ки ба ин коғази ташноб сару кор доранд муроҷиат мекунанд ки мақсад шумо коғазпора ё китоби кӯҳна дигар чизҳо надоред ки мо харидорӣ намоем ва кори худро пеш барем. албатта ки ашёи хом дар ин корхонаҳо намерасад, ино рӯ ба ҳамин овардаанд. чанд сол пеш дар кӯчаву бозор ва растаҳои китобфурӯшии пойтахти тоҷикистон мӯйсафеду кампиракҳои зиёд ба мушоҳида мерасиданд ки дар наздашон китобҳо буд ва мефурӯхтанд. аммо ҳоло пайдо кардани чунин китобфурӯшон мушкил аст, зеро аксари он китобҳо ба коғази ташноб табдил ва фурӯхта шудаанд. Не ки ман намефурӯшам, ман принципиал дар реклама газет додагиам, ман принципиал мегӯям ки мепурсанд дар туалетам вага бисперам, ман не, ман мефурӯшам то, ман чест намегӯям. Сеора 25 метр. дар гузаштаи начандон дур дар тоҷикистон барои нигаҳдории меваи себ, фурӯши донаи офтобпараст ва ноз ҳазорон китобҳои арзишманди адабӣ ва илмиву фарҳангӣ маҳв карда шуда буд ва инак коғази ташноб василаи маҳви ҳазорҳо ҷилди китобҳои нодир шудааст. тавлидкунандагони коғази ташноб дар суҳбатҳои бидуни микрофон ва навор аз сифати коғази китобҳо, ҷиҳати тавлиди коғази ташноб таъриф мекунанд ва як сабаби таваҷҷӯҳашон ба китобхарӣ ҳамин гуфта мешавад. вақте мо вориди анбори яке аз коргоҳҳои тавлиди коғази ташноб шудем, дар баробари дигар китобу коғазпораҳо намунае аз адабиёти классикони форсу тоҷикро мушоҳида намудем. дар шаҳри душанбе дар дохили корхонаҳои бузурги мисли текстил, торгмаш ва корхонаи мебелсозӣ даҳҳо корхонаи хурди истеҳсоли коғази ташноб фаъолият мекунанд ки маҳз дар ин корхонаҳо аз китобҳои гаронарзиш истифода мешавад ва масъулони худи ин коргоҳҳо аслан намехоҳанд бо матбуот суҳбат кунанд ва ҳатто имкони наворгириро ҳам фароҳам намесозанд. аҳли фарҳанг ва зиёиён аз он нигаронанд ки агар мақомоти масъул аз нест кардани китобҳо ба хотири таҳияи коғази ташноб ҷилавгирӣ накунанд, ин ба бақои фарҳанг теша хоҳад зад. шахсиятҳое ҳастанд ки вай арзиши китобро намедонанд, китобдориро намедонанд, заҳмати шабурӯзонаи
کلاسیکان ما رو چی زحمت و چی گرسنگی و چی مشقت ها کشیده این کتاب ها رو درج نمودن نویسوندن تا این روز چند هزار ساله ها به ما رسیدن. اینها یک باره این رو نیست و نابود می‌سازند. فرهنگ کاسته کتابخوانی مردم تاجیکستان یک سبب دیگری به کاغذ تشناب تبدیل شدن کتاب‌های ادیبان بزرگ فارس و تاجیک و جهان شده است. یک مادر اوکراینی 3 سال باز است که فرزندان سربازش را جستجو دارد که در شرق اوکراین با جدای طلبان طرفدار روسیه می جنگیدند. او میگوید تا زمانی که نشانی از جگربندانش نیابد به جستجو خاتمه نمیدهد. عبدالله اشور گزارش میدهد. کاترینا خومیاک 3 سال باز به سوالهایش جواب میجوید. سعی دارد از دو پسرش ولادیمیر و دمیترو درک بیابد که اعضای اختیاری یک بتالون ارتش اوکراین بودند. هر دوی آنها سال 2014 بعد حمله غافلگیرانه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ناپدید شدند. ویدیوی جنگ سخت را جدایی طلبان نوار گرفتند. خانم کاترینا با پسرانش یک روز از این پیش صحبت کرده بود. البته گریه کردیم. ولادیمیر گفت که همه چیز خوب است و گفت میخواهی با دمیترو صحبت کنی؟ گفتم بله. از آنها خواستم ماه اوگوست یا اول سپتامبر به خانه برگردند. آنها گفتند یک ماموریت دارند و 17 سپتامبر برمیگردند. جسدهای اختیاریان کشته شده از واحدی پسران او در این آرامگاه در شرق اوکراین دفن شدند. اما تشخیص DNK نشانی از ولادیمیر و دمیترو اینجا پیدا نکرد. تلاش های خانم کاترینا برای یافتن نشان فرزندان او را ماه دکبر سال 2015 به شرق اوکراین مناطق جدایی طلبان آورد. تلویزیون محلی ملاقات او با الکساندر زخارچنکو رهبر جدایی طلبان را نشان داد که قبل از تبادل اسیران صورت گرفت، اما درباره پسرانش خبری نیافت. با تمام اسیران بتالون صحبت کردم. هر کسی که یافتم گفتند چنین آدم را ندیده ای. با بعضیشان تماس تلفنی دارم. اگر کاترینا خومیاک اعتراف کند که پسرانش هلاک شدند، حکومت به او جبران پولی میدهد، ولی او برای چنین کار آماده نیست. من مدتی طولانی جستجو کردم. چرا حالا بس کنم و پول بگیرم؟ من پسرانم را نمی فروشم. می خواهم بدانم که پسرانم فوتیدند. اگر فوتیدند می خواهم آنها را درست دفن کنم. خانم خومیاک فقط پاسخ می خواهد، پاسخ زنده و یا مرده بودن دو فرزندش ولادیمیر و دمیترو. و مجزن معروف اوکراینی ولادیمیر کلیچکو در 41 سالگی از بوکس کنار رفت. استعفای کلیچکو در حال اعلان شد که او چند ماه پیش در دور 11 بازی‌های قهرمانی جهان از ورزشکار بریتانیایی شکست خورد. کامرسیاتو با تفصیلات بیشتر. مجزن معروف اوکراینی و قهرمان سابق جهان در وزن سنگین ولادیمیر کلیچکو تصمیم گرفت که به فعالیت ورزشیش خاتمه دهد. او در این باره روز پنجشنبه در یک مراجعتنامه ویدیویی خبر داد. در زندگی مرحله پیش می آید که با در نظر داشت وضعیت ما را می باید نیروی خود را به دیگر طرف روانه نماییم. با مرحله و چالش های نو و امتحان هایی که احتمالاً پیش روی ما هستند آماده شویم. ظاهرا من نیز استثنا نیستم و حالا نوبت من آمد تا این کار را انجام بدهم. او اکنون کوشش های خود را برای رشد برند شخصیش روانه خواهد کرد. من برای امتحانات نو کاملا آماده‌ام. انتظار و باوری دارم که مشغولیت جدید من که آن را چند سال پیش شروع کرده همزمان ادامه می‌دادم مثل فعالیت قبلیم موفق خواهد بود. این قرار ولادیمیر کلیچکو معنای آن را دارد که او از محاربه جوابی با ورزشکار بریتانیایی انتونی جوشوا دست می‌کشد. انتظار می‌رفت که این محاربه ماه نوامبر امسال در لاس وگاس صورت گیرد. در محاربه قبلی که روز 3 اپریل در لندن برگزار شد، جوشوا در راوند 11 کلیچکو را به بیهوشی رساند. ولادیمیر کلیچکو روز 25 مارس سال 1976 در قزاقستان شوروی سابق به دنیا آمده است. او از 20 سالگی به بوکس کسبی مشغول است.
در طول فعالیت مجتمعیش در 69 نبرد شرکت کرده در 64 تای آن پیروز شده است. برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.